tuna kan hmu lai mek hian tuich chelwan na athian fai emo itimai thei ma se he nu hian he chonoi an paina a atel chunglang lama lo tlingkhom chu aswak chuaka enga tan nge a man inrin vokcho turamote kha in lo ti ange 公证一下哈，他们说他掏着地沟油有官方批准呢，我也不知道现在哪个官方能批准掏着地沟油。他说他们掏着地沟油有合法手续的，我是希望有关部门能检查一下他们合法的手续在哪，希望大家能看到这视频多给我转播一下。你现在你报警都没有事，随便你怎么搞。行，大家听到了吧？他在说话，报警都没有用。你看他们说话多猖狂哈！我希望你们所有的看到这视频的观众哈，能把这正能量转播一下啊。heng tel an swat chwa te hi an chuang sawa atui payan chuan kan hnuwa tel tharlam angin an zwar le mai thina heng tel te hi recycle oil emo gutter oil tia soi thin ani gutter oil tia an soi te hian heng tel thiang hlim lo mai ba ka hian tel voi tam tak man non to hnu mishing tan a him lo thleng thlengam mang non te po a huam tel feka heng tel sombol na hi a company ang hial ten an dinga kan thulak nain atar landanin restaurant then khata phei chuan hotpot an customer te ei ban chu pailawin a chunglang tel mom an swak chuaka midang order te an tel le thin ni in antar langa heng hi speed oil tia soi ani restaurant then khat phei chuan an chonoi da na tur bom lian tak an in chopa chung chonoi chunglanga tel lo ting khom chu an swak chuaka an hmang non le thin ni in antar lang boka tuna video kan hmu hi restaurant a thok ngei tena an swak chuak lai le an dora an keng lut lai ani gutter oil digo yo tia an soi bokhi chu kan sha thiam theidan turin leithnoya tui chelwan khom na ami thangmom angkha he kan hu ang hian an swak chuaka chu hetiang lo siam danglam tu local processing plant ta an shal le a ani lam hian an chuanga an thlifima ti chuan tel tharlam angin an shal le ta thinani heng gutter oil te hi mishing ta na hlom ema kochalo le pumna athlen thei ba ka kan ei fawani chuan foodborne illness anti mai thil ei thiang hlim tok lo wanga na akai thei ani hei mai ba ka hian heng tel te hian carcinogenic substance tikhat polycyclic aromatic hydrocarbons le aflatoxins an pai awangin pumle thin cancer athlen thei bok ani kumsa kha zakwa somre panga khan taiwan a heng tel siam hi a hlwar hle ti shet chho ani dai to a thunei tulamin hmala ngalin in hnam hnoi mi somni pahni zet man an ni a mainland China ve thung chuan kumsang ni khan dorkai pakhat chuan restaurant a an tel man hnu siam danglam le azwar ti shet ani a hemi hnu atang hian China street food zwar tele restaurant ho chuan heng tel thiang hlim lo mishing ta na hlo om hi an hmang na sa hle ti shet chu ani ta a kumsang ni soma phei chuan China a chome siam na tel za a som ngut chu gutter oil hmanga siam ani restaurant soma pakhat selin heng tel hi an hmang ni a chhut ni in kumtin heng tel hi ton million khat angzel aram mi puiten an eitel anga chhut ani bok hengwang hian China sarkar chuan kumsang ni som pakhat khan heng tel siam tu te vairun pui an neya asiam tu challang mi som thum pani manin an province chang som palia chang ton som kwa man sak an ni a September sang ni som ni pahnia Chinese damdo siam tu company pakhat chuan heng gutter oil te hi raw material angin an hmang ni a soi ani kumtin in China hian cancer thlen thei tel hi ton million ni atanga million thum an siam si ani a chhut ani a heng gutter oil an siam dan chi khat le chu sa an tala asathiang himlo chi sang le sahim lo te chu vom kho min an chuang era chungte po chu an zwar tel thin ni a soi ani restaurant then khat phei chuan heng tel thiang himlo siam chuak tu company lam nen hian inrem siam na nein an tel man hnu chu an shal le thina contract te an sign ve thlap zel ani ome telpa ngai thiang hlim company thatak siam chuanen alandan adanglam lo awangin shiatran a har ema kumsan hi som pakhata be puyan thla khan heng tel hlo om siam tu company za chuang man ni in hnam hnoi zariat chuang an man boka April sang ni som pahnia be pui an thlak le a heta hian mi za chuang an man ba ka workshop som pathum khar sak an ni bok ani
an State Council chuan school cafeteria restaurant canteen le construction site an chauka te chu enfi ani tur thu le tel thiang hlim lo mang te chu an sum don na khar sak an ni don mai ba ka an license po cancel sak an ni don thu apuanga October sang ni zom pathuma Jiangsu province mi chu gutter oil asiam chhuana sata wang le ashal chhuana sata wangin dam chunga tang turati ani a January sang ni zom palia jung chuang feng chu thitura achung thu rel ani a una pa pahni te po gutter oil an siama wanga dam chunga tang turati an ni bok ani heng gutter oil te hi ramdang pon mang ve tho ma se an ni chuan biofuel a tele plastic le rubber atan an man thin ba ka cosmetic le sabun siam nan te po an manga ma se henga man tur po hian gutter oil a po man big nein Shanghai chuan ba sang ni chuang chu gutter oil mangin an tlan tir to ni asoi ani China how hi chu an pui ve shim shim kan ti don nge an thluak hi acha fal nal kan ti don covid vaccine po kha alem siam pol an lo om le mana an leader Bernie Asiat kong chu man ni in ani hian saline solution le mineral water chu covid vaccine angin alo thon chuak mia maya ani ba ka hian midang somriat chuang man an ni bok ani tunchumatan chuan khati song khani se ka video masalama China lama eitulem an siam dan katar langa oilo fe in om nok maya tunchum chu en fia duin om takin description lama source kada tele